Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Kor Kanthi constituency ke paro Dongmuka Habiram Rong Par Patua Klamalong APHLC MP candidate che ai Katharaphan Ongdung Ning Kachethe Arada Tumpen Karchuk Lapen Kangthum Karni Ajai Mek Pamanpo Jangmi Puni Pai Inkoira Si Ningkan Surihinira Inkoira Pli Asingkan Lakha Kripli Kor Kanthi constituency ke paro Dongmuka Habiram Rong Par Patu Aklamalong APHLC Asongaphan ke Ongdung Ning Kachethe Arada Tum Chingrum Si Non Kevangji Dipu 6ST Parliamentary MP candidate Che Aikathar IS retired upon Kangthum Karni Ajai Mek Parupo Laso Along Ongdung Karbi Anglong Lapen Dimhasa Tribal Kedoan Aradatum Lak Posose Tribal Awards Longpon Pupusi Thanpo Laso Ajai Mek Kapaman Pon Kor Kanthi Mahamaya constituency pen Ongdung Armuching Rumpon Lapen Laso Amailong Gongat Kiling Pensi Mai Charipon Lapen Manpeng Aluhisarpu Kachop Hapon Lapen Kachitonggu Laki APHLC MP candidate Che Aikathar Sarkirirong Par General Secretary Kursing Timung Organizing Secretary Rita Kramsapi Women Wings President Daniel Teron ex-candidate Kor Kanthi constituency Suren Kramsa President APHLC Haraghat LE Lapen Kongchunbang Robi Singh Ronghan General Secretary Alanglitum Chetong Dunpen Rat Kachingruma Phan Aning Pathedun APHLC MP candidate Che Aikathar IS retired upon Kangthum Karni Lapen Karchopon Ajai Mekalong Ke Ongdung Armu Kachingrum Dun Ke Radatum Aning Ke Hangpensi Chingrum Dun Rat Kachingrum Che Aphan APHLC Asongpen Tangka Sikai Sita Kipi Kapajerpon Avi Seta Inglong Aso Arat Kachingrum Dun Ke Ekhai Virdatpo Longri Longpat Virdatpo Mo Eso Akaya Phan Mathanangji Elongri Cherai Komnangji Aphan Ahok Kachisong Ikejapon APHLC Asong Helopu Ning Kachethepensi Radatum Chingrum Dun Lapen Labang Somai Kachingrum Along APHLC MP candidate Che Aikathar IS retired pen Kachingrum Dun Arat Do Anaphan Non Kevangji Lok Sabha election ke High Vekpo Lasi Ilitum APHLC pen High Detlote Karbi Anglong Aradakar I Mate Ka Hemanamang Hempre Kangthim Ke Hangakap Claim Pitpo Lapen Pelong Vekpo Pusi Chechak Ponlo Lapen Sikshidul Ta Pangtang Ponpo Inglong Aso Kacherai Komche Aphan Arjap Thipen Nang Chesong Pidun Vek Pupusi Lamchak Chechakpo Tangte Alang Lipen Rat Aphan Kichak Alam Thile Archuporik Sena Dong Gakpen Ren Sing Killing Report Karbi Anglong News Channel Mas joining gawe pini leader dun sena join dun bang obak duk Lapen hala adivasi dun kan latuk tu kan dun et macam pini aku nang dun tu pemil adivasi tu BJP ke BJP leader kali hala Komor Singh itu loh ke dulu kan bang Komor Singh Teron tu tipu PM mangali BJP leader alam kita Hai Mahamaya homoste pa jeng kursen ho jeng BJP hai Mahamaya hai Nate nani tum ko ana vote pen high ponjeson ning the dolo jana me ini tum ninge thege lak ho bage longli busi ni tum khalo lak kolong ki te kini bang kwan ar mu dolo lak el suri kep ke do nang litum ka yok ka theglo lo ke di suri kep amun ni tong apu mi da la san thakka dar eli tum ge la san pai sel lo nong ke BJP lo nge dum de de ke nong ke hala tum ge gari toy po pe wan body ha Hojai district pen Nobang district pen si wan hala tum ke bayar dam ini tum bang e bang ani ke hang sin nang du tum bang ke Pini Hemanto Biswa Sharma ke pute kang ma ke article 244 ita nili tum pachunji pusi pun ke itu karjuta yok ta arjuta nang ni la salam ke hadi mane inu che den nang ni la salam ke la wala pen pijar apna son bom ilang ki nama tha ala mikiro pora po jo alang itu ipu la silaso opora do bom lang itu phat seta lage itu ngenon ke APHLC long ke do teman ke opora kal lidet lo ke non ke itu pathe ang et lo chini lap lo lage pa chu be chota na lage
PGR VGR along le alam ta pusar alang litum pini ke amai pini news teman ke thano na PGR VGR along le long nang litum jong si hide pude PGR VGR long le long ke do tuman nang litum terek lap jima pusikar judul lapan alang ligi po bangke PGR VGR long le tuman terek relo same abai ang tamen ke bang tuman ke pawang long le lu pusipu la sopon nang litum man kupi pudini sa la ke la VGR long ke do ta ang tan na tum sai sege la posi litum terek nangi pu apen lan chotali VGR along le long ke do long li puga lo long si tok do Assam Land Revenue Regulation along si ke tok do Rule 18 along si ke tok do they should be evicted forthwith to alang si tok do notice ta pinang ni la ke alam masih avilo alang li chief minister ka ningi ke lagi illegal lo lagi so lagi chief minister ta law ke kroi kri lo lagi lam chak ke ni tungi PA number 1 ke la autonomous state ke one week po 6 schedule pangtang week po power kang botang anta 1 to 8 po la hello law vite asong ga prika klemune de jike di la lo sa pen ke ni litum hala council election ke do ye fan voter list ka silam la pen election pe do Allah ta silam bek po la pen ke chi atuma men bang ke 1938 aphi ke wang atom phan an ke la tum phan an thu ke amen la ke la pen ke itu pe long dia patta ke pinang ni ke di lo lo ke dong ngai pi det ke di illegal laga illegal local kan na si pi lo ke di hala an ke ni tum khan lap ko nilitum pinila soarlo ahin pen ki ponji ke lapulo pini an ke kachilia cha kong lo dang lo APSLC ke lake khai aparman longri long pat ka chirai kom ji aparman ake hai sar ji ai ka thar sar ilitum akan ikithan pon kachini ke jakong tu dasi ilitum solang do arat do an karbi la peting long akai do an stame kachini a jakong do tang lo lasi pini nilitum soarlo ahin pen stame ada kening ji ponji do bima ulotang te tilo raja upai thai alang like ake hai sar dorsing ronghang a right hand kasi alang like inglong asu akai karbi la peting long akai do an once tami tilo raja upai thai si alang lik chi at kasi alang li phan pipera karbi aphan si right hand pinang potlo once tami pini constituency kithom langhi mohamaya lapen ke korkanthi la longthom constituency pini asyang tong chipradosi pini rat kachisong pini ladak nilitu ake hai sar jai kathar sar alang liphan man peng ki pipen alang liphan poho pen alang liphan arwaksi aman pilo lasi sulang do arat doan sitami kachisong abang ke litum thithetik chisong thitang KCR jan pen anutin abang putin sitami vote jokpet itu MP alang liphan behaidul vetang lapen ke ilitum kachini ke jakong aposi ilitum adu kawi sitami isyang tong chipido nang pusi so arlo ahin pen sitami nilitum asyang tong chipadodulu MCC Model Code of Conduct paklang deta pita Sarsing Ingti Kathar Board Chairman Non Puta Karbi Anglong Autonomous Council Agarisi Vekpon Bomlang Sorkar pen aron pangdak deta pita Sorkar Kachari Tumamat si aron Karkan Pulote Kopilo Pupo Non Apor MP Kilikji Nangleji Dogdoklo Bang Phukerek Amai Kedopon Bom Aporahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MLA Atum Arona Tingpen claim dam nang chipu mathasi Karbi Anglong Autonomous Council agari anki NAC kaprek agari enponsi dambom aporahut non puthot phuluni constituency tarabasalong rat amaipi kibipon along transport board chairman abang phu sarkar aron tengne detsi sarkar agari vekpon bomlang mate MCC code model code of conduct aron chini nedat maputa arjumi milo Bangso MCC Aron Karkana Jok Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphanta Soke Salo Palipon Bonta non la board chairman aphan ke Sarkar Agari Mate Code of Conduct Aron Arkan Longma Puta Penang an Aradatum Chethan Pon News Text Report Karbi Anglong News Channel
Rostom Tisophan Pangthek Thek Thetum Apran Armude Nijang Karpi Anglong Arlo Khiruni Police Station ke parlo Jengkha Thepli Aramalong Inud Rostom Tisophan Pangthek Thek Thetum Apran Armude Jangmi Pojiklo Niphai Inkoi Ningkan Surihinira Inkoi Rapli Arni Ajo Porphainar Kepra Achiti Malom Thepli Aram Arong Amikar Rostom Tisophan Pangthek Thek Thetum Apran Armude Rostom Tiso Abangpu ASTC meeting dundet pen hem kachewang hud kopi koson pen luni Pangthek Thek Thetum Apran Armute Kangdedamat Tuwar Pakoiro Bang Sopi Khiruni Police Station along an one pen puthot postmortem ke pਹੁंचे aphan sikdang pon pusi birta ribdunlong Khiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel যোৱা ৰাতি ময়ো ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া ফোন আহিছিলে আৰু ফোন কৰিছে মানে মোৰ শহুৰ বুঢ়াৰ কাৰণে মানে মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে বুলি তাৰ পাছত মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে তাৰপিছত 8টা এনেকা 8:30 ভিতৰত আৰু ৰাতি ক'ত গৈছিলে তেখেতে গাঁৱত অলপ মিটিং আছিলে বোলে মিটিং পৰা SDC মিটিং বুলি শুনিছোঁ SDC মিটিং বুলি শুনিছোঁ তাৰপিছত তাত পৰা আহোঁতে ৰাস্তাতে মানে মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালে মানে গাঁৱৰ মানুহে দেখি পালে আৰু গাঁৱৰ মানুহে ৰাস্তাত পৰি আছিলে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহে মাতিলে ঘৰত আহি মাতিলে তেতিয়া গম পালোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে থানাতে আছে পষ্টমৰ্টম কাৰণে ডিফু লৈ যাব বুলি কৈ আছোঁ কি নাম আছিলে ৰস্তম টিছো আপোনাৰ কি হয় মোৰ শহুৰ বুঢ়া বয়স কিমানমান হ'ব 60-65 এনেকুৱা হ'ব গাঁৱৰ নামটো জেংখা থেপলি আৰাম আগতে কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল আছিলে নেকি তেনেকৈ কাজিয়াটো আগতে একবাৰ ঘটনা হৈছিলে মানে আগতে মানে ইচিত ঢালি দিছিলে আগতেও 6-7 বছৰ হৈ গ'ল তাৰ আগত মানে ঘৰত শুই থকা অৱস্থাতে ৰাতি মানে মানুহে গৈ কিনি ইচিত ঢালি দিছে এই সময়ও ঘটিছিলে ঘটনাটো আৰু যোৱাকালিতো আৰু ৰিটাৰ্ণ মানে সিহঁতে এটেক কৰি দিলে আৰু এটেক কৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে চিনাক্ত হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান তদন্ত কৰি আছে বুলি কৈ আছে ঠিক আছে Dolamara BJP office along MLA Dr. Nomal Momin Ahin pen R Sigjit pen polling kripli Maipu Chunbang Atum pen Chingki Chethan Ajay me Kedeng Pon Lakha Inko Retrok Duabargri constituency ke parlo Dolamara BJP office along non Kewangji MP election aputhak R Sigjit pen Chingki Chingwai Ponlo Bangso Kachingki Chingwai along Deputy Speaker MLA Dr. Nomal Momin Setami Chetongdun Lapen Dolamara Kakojan Diring Kohora Kremkro polling station along tin Kejapon VDC chairman Sar Koirongphar Mondal president Sunaram Sinar Hun Phangcho Tarjenterang John Kathar Lapen Ongdung Duabargri constituency BJP Maipu Chunbang Penchenglok ke Ongdung BJP aphan Ningke Thepen ke Kroi abang phua bang phietum tami Chetongdun Lapen Duabargri constituency Aradaphan Harakhat ke Ponderapot Puthot non Kewangji MP election ahud Amar Singh Tisophan Jongsi Pahailote Dolamara Kakojan Diring Kohora Kremkro Aradaphan Bokajan LA Longsi Kayateng Pado Pathakpon Thulong Chiputa Lamchak Chipitekang Tangte non Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mominaphan Karjudun Alamthe Aputhak Arjuponik Sinang Duabargri pen Edverson Crow report Karbi Anglong News Channel চাব লাগে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টত কিমান দিছে একটা কথা স্যার কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টত এমই স্কুল এলপি স্কুল বনাই থৈ দিছিলে আমি এতিয়া হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজ লৈকে গুচি গৈছোঁ একটা কথা স্যার মানে 26 কনস্টিটুয়েন্সি মই ফুৰি আছো কিন্তু ৰাস্তা পদূলিটো মানে 26 কনস্টিটুয়েন্সি পৰা এয়া দৰবাৰী কনস্টিটুয়েন্সি একটা জায়গা ৰংবংঘা দায়িত্ব ডলামৰা দিৰেং কোহৰালৈকে পকা ৰাস্তা একটাও নাই সেইটো বিষয়ে কি ক'ব মোৰ লগত গ'ল এইখিনিতে পকা ৰাস্তাটো মই দেখাই দিম বাগানৰ ভিতৰত তোমাৰ PMJS ৰাস্তা নহয় অলপ চলপটো আছে কথাটো তুমি কি প্ৰশ্ন কৰিছা আনচাৰটো শুনিবি তাতে কাম হৈ আছে এতিয়া তুমি চাবি ইফালে গ'লে মানে আপোনাৰ গড়জুৰি এইটো ৰাস্তাও কাম আৰম্ভ হৈ আছে আৰু ৰিপেয়াৰিং বাকীখিনি আছিলে পেপাৰ্ছ ব্লক কমপ্লিট একদম বজাৰলৈকে আহিব হয় না এটা আমি
ৰং ক্ৰেমক্ৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা চেংচন দিছে টেণ্ডাৰ হৈ গ'ল প্ৰচেছ এতিয়া কাম আৰম্ভ হ'ব ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আমি অকণমান টেকনিকেল হেৰি আছে আমি এইটো ব্লেক টপিঙৰ জেগাত পেভাৰ্ছ ব্লক বনাবলৈ কাৰণে এইটো কনভাৰ্ট কৰিবলৈ প্লেন কৰি আছে গতিকে সেইটো আণ্ডাৰ এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছতে মই কাম কৰিম বুলি আপোনালোকে নাচায় একো ৰাস্তা হৈছে নাই একটা কথা BJP West Karbi Anglong District ahin pen rat amai pi kangni pon Nijang Karbi Anglong ke parlo Lakhatrok Bithung constituency Arlo Dongkamukam Waisong Indoor Stadium along BJP West Karbi Anglong District ahin pen rat amai pi kangni pon Jangmi po chiklo niphai inkoira si ningkan surihinira inkoira phi arni Narlo chitim porphai isira ajiti malompen mai chengpo Mai along man penkedo aluhisarpo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Lakhainkor Wothalangso MLA Rup Singh Teron West Karbi Anglong BJP District President Prodip Ronghang EM MSC Doan Chetongdun Pen Mai RDP Du Mai along Suri Kepsose Armu Chetongdun Assam CM ahin pen Mai along Lamchak Chipipon Pining HSLC along Asatlang ki undun atumaphan akijoy pensi admission piponchi Lapen Arona doi kelong lilang atumaphan pusitame kilik juddeta philote ang tonpen pipa cherpon et popusi rat athengno Lamchak Chipipon Lapen Agriculture University pusitame Karbi Anglong aphan pipon popusi ningjepon Sonsi West Karbi Anglong along Longni LAC pipon ECK Amri LAC Hinike Rongkhang LAC pusi pangdakpon Lapen Mai along Assam CM ke kanpensi vote ke hang Lapen Raratung ning cheparong dundunti Khiruni pen Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel শিলচৰ উপস্থিত হ'ব লাগিব 4:30-5টা বজাৰ পৰা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ শিলচৰত ৰোড শ্ব' আছে আৰু ৰোড শ্ব'ত মই ভাগ ল'ম আৰু আজি আমাৰ 3খন মিটিং বোকাজানত এখন মিটিং হ'ল এখন মিটিং হাওৰা ঘাটত হ'ল এখন বৈঠালাংচুত হ'ল আৰু তিনিওখন মিটিঙৰ পৰা মই এটা কথা বুজি পাওঁ যে আমি 3 লাখ ভোটতো জিকিমে 4 লাখ ভোটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত সবে চেষ্টা কৰি আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে আপুনি মিটিং সভাত আহিলে যিটো গান লগাই সকলোৱে একেলগে নাচে তাক লৈ আজি ভূপেন বৰাই কৈছে যে তেওঁ চিনেমালৈ যাওক নহ'লে তেওঁ হেৰি কৰক মানুহৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব নালাগে মানুহে নাচে এতিয়া মানুহক সব মানুহক কেনেকৈ চিনেমাত যাব মই বাৰু চিনেমাত গ'লোৱে বাকী মানুহবোৰ কেনেকৈ চিনেমাত যাব এইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে মানুহৰ আবেগ মানুহৰ অনুভূতি মানুহৰ ভাল পোৱা মানুহৰ ফূৰ্তি মানুহৰ বেদনা বুজি নাপায় মই নিজে নাচাটো মই নাচিব পাৰোঁ পাব্লিকে কিয় নাচে মানে আমাক ভাল পায় মোদীজীক ভাল পায় এই কথাটো কংগ্ৰেছে বুজি নাপায় কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ অসমত এইটো অৱস্থা হৈছে দ্বিতীয়তে তেওঁ কৈছে যদি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জিকে তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ইস্তফা দিব নিশ্চয় ইলেকশ্যন গোটেই অসমতে হৈছে এটা সমষ্টিৰ লগত অসমে গোটেই অসমখন জড়িত নহয় কিন্তু এটা কথা যিসকলে এনেই এইবিলাক আলোচনা কৰি আছে তেওঁলোকক মই চিম্পলি কৈছোঁ যে আমি 2 লাখৰ এটা তলত ভোটতো যোৰহাটত নিজিম 2 লাখৰ ওপৰত আমি জিকিম Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo domi thakme kurwang thu